umthandazo wesabatha imini yesabatha mayebeke kwabangcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezizulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu umuntu mhlawumbe bese lodwa mase kukhona umbhobho ebese engene endaweni kumuntu
kapu atete labanye wasibani ngakambe ushasikazi kwasibuzele uNkulunkulu sisisikulu kambe ikonka ijuma ngaphezulu wasibani ngosibangaka ngalo ngoba yakhuluma nilanga ngoba bavuka khona lapha udadewethu sawazi sakhala kamzulu wamadoda mala mahloni akhe ngabe ngenile izulwini namhlanje kepha lo mahloni senzulu esogweni futhi nawe bangakuhlelo ukuthi angisaba ayonda wafana sabe nawe le ngoba ikhuluma bayakhishwa abantu bawo ekujuleni kokoshwa bakhishwe bayiselweni iqhathi sakhe sangazi mjabulo awule ngoba lengane yamahloni ngabe ngikhishwe izulwini namhlanje kepha lo namahloni kodwa ayizange ngikhulume ngabe ngifike ngikhiphe ezulwini namhlanje akhaleli athanzali sesifile phambi kwaNkulunkulu ngenxa yokwesaba sicela uNkulunkulu asuke amahloni size siphakame sibahlambulukele ukuthi ngamshumayela sibahlambulukele kuzabantu amen lona kucelapha ubiyela entabeni zababiyela enkangeni amen manazaretha ingcwele ngithilami ake ngifakaze ngomuntu omkhulu wasekhala emphefumulo ngelilanga ngibone sikhona lapha esibonakalisweni mathi lapho lelisana semva kwethu kwakuhluka inhlabathi ngale marikana ngisibonakalisweni uma ngithi ngiyabheka ngibona amadoda ayisihlanu lamadoda ayithwele amabhakede ayenenhlabathi lamadoda ayesethule ngendlela eyisimangaliso esenyuka lamabhakede egijima ezowathela lapha ngaphandle uma ngilapha ngaphandle ngilindele ukuthi ke lamadoda ngasiza phela ngiwathulela inhlabathi kodwa lamadoda wasekuvumela lokho aphe ngiyayithulela inhlabathi ngase ngidideka ukuthi hawula abantu abangafuna ngibasiza bayisema kanjani uma ngithi ngiyabheka kunobaba weseduze wami sengithi nababa labo baba abangafuna ngibasiza bayisema kanjani uthi lo baba hayi amakhosi lawa ondaba ezitha laba njengoba belapha ngendaba ezitha bazosebenzela imindeni yabo yayisiphendula enye lamadoda endaba ezithi hayi oyingakaphenduli ngithi nawo kodwa bathule bathina abashumeli bala ekhaya mabonakala amakhosi esesebenza kanje nemidulu emanzi futhi inhlabathi kodwa abashumeli abasakhuzana indaba ezitha ithi-ke le ndoda enye endaba ezitha cha ukangaka bashumayeli njengoba silapha nje nathi sizokakula imindeni yakithi esigodini sosizi ithi njengoba silapha nje nathi sizosebenzela imindeni yakithi ithi-ke le ndoda njengoba silapha nje akekho umfundisi la futhi akho mbangela akho mshumayeli ithi akho ndaba ezitha ithi sonke njengoba silapha nje siyalingana ngoba sonke imindeni yakithi iboshiwe bathi njengoba silapha nje nathi sizokhiphalele imindeni yakithi esigodini sosizi esiqebuthi namhlanje iphume ngakho bakwethu lapha ntaNkulunkulu iphendula mina-ke le ndoda ithi khama phathi kabe usibone singondaba ezitha sigijima namabhakede sizama ukukhipha imindeni yakithi esigodini sosizi lapho yacula khona namacala nathi sahamba siyonzile emhlabeni nathi emhlabeni sahamba sibulela abantu njengoba singamakhosi nje ngakho-ke sesithokoze kakhulu ukuthi ube nalo muzi onje lo muzi-ke yiwona njengamanje esikhishwe emazwini kwathiwa asize sijuluka kuwo sikhiphe iy'thukuthuku zethu ukuze sishweleze lolu lake sahamba sibenzile emhlabeni kayibonkosi amen ibuze yethu indaba esithanje kokugcina uthi namakhosi lawakhona aphilayo uma wenzeke ngifika kulo muzi ize ngingaphazamisi ungayijabule ukuthi ngoba inkosi yangakithi lena esiphethe ezweni lakithi ebese ukuthi noma ngabe igqoke ibhali noma ngabe iphethe impiki yahamba ungalokothi ilekelele ngoba nayo izokhipha imindeni yakubo esigodini sosizi kayibonkosi amen nkosi ngiyabingelela sizwe samaNazaretha amen nami ngiyayikhetha inkosi igama lami uFabelo waNgcobo uhlala ngisemlazi ngazi noma kuyazwakala noma ngiqhubeka phansi umkhulu wami kwahamba kule ndawo emandulo enyathela endaweni yaseManazarethini igama lakho kwakuMahlangu umniswemvula ngomzukulu wakhe-ke eminyakeni emibili ngangivelelwe ingozi ngadutshulwa amahlandla amathathu emlenzeni abamabili kwabakhona eyashaya esifubeni
engizokwazi ngawo la yinto eyenzeka ndilele phansi engicabanga ukuthi abantu abaningi bahlezi bephika bethi akekho umuntu oyidlozi. Mina lana ngizokela lokuthi abantu abadala okhokho bakhona ngoba uma ngilele phansi amazwi afika kumina ngoba bonke abantu basebentshela ukuthi umphefumulo usuphumile. Amazwi afika kumina kwaba ukuthi omunodwa othi wena ungaphilela akubanga umbuzo kwaba yinto efana nestatement ukuthi isho ngodwa othi wena uzophilela. Ngase ngikusho-ke lokho kodwa imithi uzophilela ukuthi ngicela isikhwelo esihle ebese ngikwazi ukuvusa imizi yenu. Ngalokho-ke ngathola amandla ayisimanga ngaze ngabatshela ababengisiza ukuthi ngicela i-ambulensi ningayibizi, ngizani noma yiphi imoto esegcekeni. Uma ngifinyelelile esibhedlela esiseduze ekuyisemshiyeni noma ngathi ngamshiyeni azaphe ngiyazi ukuthi ngeke ngize ngiyiphe kimi. Amen. I-ambulensi ngiyatshela ukuthi yafika emva kwamahora amabili sengidluliswe ezibhedlela ezimbili lapho engakwazi ukuthi ngifike ngithole khona usizo. Namhlanje-ke ngizithola-ke nginqanyulela imali yokuthi ngihole emsebenzini ngibe ngayibhidlelele emsebenzini. Lokho kungizwisa ubuhlungu kakhulu-ke. Kuthe ey'nsukwini ngase ngiba lephupho lapho ngibona khona umqashi uma ebona mina bebamba ama-meeting ngebaleka. Kwathi ngosuku langolesine kuzoba uLwesihlanu ngize la ekhaya lapho ugogo enginikeza imbali. Ngithe ngisebenza-ke la ekhaya ngihambise iy'hlahla ngasefuleni ngase ngiyibona le mbali le. Ubaba uMvelasi wayesengichazela ukuthi iyenzani. Ngase ngibona ukuthi iyenza lokhu ugogo andikezele wona ukuthi ikwenze. Inkosi ibusise. Amen. Ekhethi inkosi yasehleni ezulu. Ekhethi inkosi yasehleni ngiyazezulu. Igama lami ngiMphumulani sisuka eBizana kodwa ngihlala lapha eNewlands phansi kwesigodini senkosi uMqathi eMaqatheni. Ngisuka eBizana phansi kwenkosi uChief Baleni. Ngivuke nesibonakaliso emavikini amabili agqithileyo. Ndibe ndisiza-ke ekhaya lomphefumulo ndibe nalo uloyiko lokukhetha ngoba bebaninzi abantu bebekhetha. Namhlanje kwanyanzeleka kwiveki ephelileyo ndaya ehleni ndawunikela. Ndaphinde namhlanje bandize apha. Bendinikele utamkhulu kahle kahle nendivekayo efemelini kwakapha sendisini. Endivileyo ngotamkhulu uba utamkhulu wam walahleka akazange afunyanwe. Ndibe ndiqonda uba okay bendimele ndifuna uqonda okwenzakala ntoni ngayo. Okay ndize-ke apha ndizonikela ndiyonikela ehleni. Xa ndibeka unikelela utamkhulu ehleni ngomvulo lo umxoleyo kwazizothi ngomvulo ndavona nesibonakaliso sikamfowethu omncane osweleke ngoJanuwari ubethwa ngabantu waze wasweleka. Angathi uhleli emnyango apha eNewlands uthi igama lam ngiMphumulani. Phumulani angenanga ezulwini. Utheni athola njengoba benentloni. Mde-ke ngoku endiqalayo kuye athi ucelani ndimnike i-R5. Okay ndimnikele i-R5. Abesezama ukuhamba ekhakhulu udonga uzama ukonyuka konyukeli awe ndiphaphame. Ndibe nokufowunela ekhaya emampondweni. Ndifonele u-anti wamazi-understandani nokwezinye izinto. Athi u-anti uyazi Phumulani vele utamkhulu wakho walahleka. Kungenzeka uba mhlawumbe kuba uyonikelela yena bendi ingabi nangxaki loo nto. Ndiphinde ndilale ebusuku ndivuke nesibonakaliso ndibona ikhaya lomphefumulo apha emahlahla apha nje kuvelele eposhini lendawo esibuyi. Kuvele abantu abaninzi banxibeke ibhlasela. Ekhaya umfowethu omnye omncinci wasweleka ngo-2008 wayenenkolelo yokuba ibheshu walinqenjwe ngamampolo ngelutho kwaZulu. Nam kula bantu bagcwele kule ndawo sihleli kuyo ibonakala injena le ndawo ndithi likhaya lomphefumulo. Athi lo mfana
kube khona abantu abaninzi bagcwele baningi imibhlaselo wona eminye imibhlaselo ihengiyo ngathi yadayisa aqale omnye iculo athi nonowe khake bendiyayilo bayicula kakuhle bona bathi nonowe incindi ibhishu ngazi kanjani okhabe icula kakuhle bona yabo ndithi xa ndiphaphama ndibuze kumakoti athi hayi bobona uyachazelwa le nto lokuyithembisa ukuthi wena ibhishu alilolela amabona uchazwa laa nto uba ibhishu nivumelekile uba ningalinxiba ninga sinalokholelo sithi hayi libonakala kakhulu kwaZulu ibhishu ndacaciseleka ngalo mzi wasekhaya lomphefumlo uba uyinyani uyiqiniso ndiyabulela kakhulu unyazi lwezulu lunguThixo ndilibonile livezela izinto ekade ndingazange ndake ndazibona enkosi Ngiphakamela ngesikhathi senkosi enkulu yasezulwini amen. Okhulumayo uvele enkosini wakabhengu okuyibomalume ngizomela zona izizwe zozine ezingiphahlile ekuzona ey'ncela kimi ekuthe umkhulu efika ikhetho zalumama likhuluma nami esifunelisweni lithi mfana wena ngifuna wazi kusukela namhlanje ukuthi ukuzalwa kwakho ukuthi uzube khona emhlabeni ukhona ngenhloso yokuthi uyosithethela amacala ushembe ebuhleni amen. Uthi ngicela uzazi ukuthi ungubani usukela manje ngifuna uzifunde uziqonde ukuthi ungubani awuzalekanga ngephutha. Uthi mina ngikhonzele iminyaka ewu-9 ezulwini lomqalo wendlela ugombela isitimela samapondo bengihamba usuku nosuku ngiyoguqa eceleni kwesango ngiyomcela uNkulunkulu ukuthi akalethe isidalwa emhlabeni emndenini wami esizozalwa ukuze sikwazi ukuthi sisithethele amacala. Uthi kule minyaka ewu-9 ngihamba ngiyokhonza ukuthi uzalwe usuku nosuku ngangiphula usuku lwesabatha kuphela ngoba usuku lukaNkulunkulu ngifike ngihlale eceleni kwesango. Kwathi ngelanga uNkulunkulu esezongiphendula esezongipha lesipho esiwuwe waqhamuka evulule econsa ibheshu lakhe lagcwalisa isango wafika wangibuka wafika wahleka wathi hawu usakhona awukadibali ukuthi uNkulunkulu ngathi ngisakhona Nkosi angakadibali wathi-ke impendulo esibuyileke uzomthola umntwana amen wazalwa mina. Indaba la ikhona bangcwele sizaleke kabi sazaleka sangazaleka emshadweni kodwa ngeke ngize ngisho ukuthi kukabi ngoba abadala manje bayakhuluma indlela bayihlahla ngoThixo omiyo phambi kwethu amen. Indaba yami isuka-ke manje emuva komalume kamama kaThembani la engiqale khona ngoba kucacile ukuthi engasini lukhulu iwone inkulumo yakho iwone lekuyiqoqa iwone uthathe ihlobo baningi abantu abafuna ukhuluma iwone inkulumo yakho. Ngivuka ey'nsukwini ngivuka ngisebuhleni bamaNazaretha ngingaphandle ngasesangweni lababa bese kuqhamuka inkosana ngaphakathi eyiphoyisa ithi hlalisa ukuthi uthi ubaba ngena ngaphakathi usekulindele ngingene ngaphakathi baba mangingena le ndawo indawo engathi iyindlu engathi urawundi indlalo iyikhumba phansi ukubaba ehlele esihlalweni ngafike ngaguqa eceleni esandleni sami ngiphethe ama-yellow duster awu-3 agoqiwe anemnikelo phakathi bese ngiyafika athi awu nomzana usufile ngithi Nkosi yami Nkosi sengifikile abese sithi ngiphatheleni bese ngibeka phansi le mnikelo abese ehlephula ukuthi ubaba ayiqhwebe ngokuthi kanje le mnikelo awuthatha okokuqala awubeke eceleni athi laba bahlambulukile laba ibona ongenza izinto zakho zilunge kubona sebehlambulukile sebelungile la kodwa laba bobabili lo oqala owakomalume kamama kaThembani bese kuthi le emibili owakomalume kaBhengu lo wakithi kaMkhize athi laba basangcolile kuseluphi uhambo kodwa laba ngicela uthi ngale kathi baba ethi laba bangcolile ama-yellow duster lawo amane akube ngathi adliwa ilokhunga i-acid amane aphele nje kanjalo athi kodwa-ke nginabafana bami ngibabeke amahlo ekhala lemphefumulo okufanele kube yibona bakulungisela labo bobabili. Inkosi kuso sebenzile amen. Ngiyethe inkosi siphakamile yebo mama ngalo igama ke ngubheki uMosa ngolabhoba emzinyanza
ngizalwa intombi yaseMasongweni khona le ndwethu. Incwadi engiyiphethe esandleni iphupho elibone indodakazi yami uma ngikade ngila isonto lesine leli. Uma ngikade-ke ngila uthi kufika iphupho kuyona iy'gaba zazo zantathu. Okokuqala akalikhumbulanga, okwesibili wangalikhumbula, okwesithathu kuzosakube umsombuluko ngesonto elidlule angivuse ekuseni athi baba ngaphambi kokuhambe kunesibonakaliso engisibonile bengingakwazi ukusichaza ngoba besiphila singapheli kunokuthi siphelile. Uthi ngibone ngisekade park ngihamba nolinda amagwaza eThekwini. Uma ngimile kwasekuqhamuka intombazane efake ivesti elimnyama nesiketi esifushane esikadangaka. Uthi abise ngicela imali u-2 uthi eduze kwami masinyane kuqhamuke umfana oyiphara wabesethi ungamningi lo imali. Wasemnika izathu zokuthi angamningi. Esokuqala kuwukuthi lo uyenga amadoda, usebenzela usathane, ucela imali kubantu engakaphili emhlabeni lo. Into ayenzayo eThekwini emini yanyamalala kwenye indawo ayekwenye ufuna imali nakwenye indawo. Usethi-ke iThekwini ingcwele kakhulu. Kunabantu engibabonayo abantu abadala nithi baphila bamaphara kanti abasaphili, yingane obaba ngokunjalo zonke inhlobo zabantu. Abanye-ke yingane ezahushulwa izisu nenhloso, abanye baphuphuma. Bonke abanye bayinkomo, abanye abakaze baphile nhlobo, abanye bayilwane. Yiy'thwalo zalabantu abathwele imini babakhinga abagcwale ithini emehlweni nina nobona abantu abaphilayo nabantu abangaphili asebafa. Usesingabaniki imali ngoba inhloso bakho banika imali kweni iyahamba lento imali iphele ningaphinde nibe nemali. Babe sebebuza-ke ukuthi ngabahamba nayo nkosana ngifike nayo ethembekile. Pho-ke sekuzokwenziwa njani? Impendulo isethi-ke tshela ubaba liyacala udeliphara nzalwa yima kulazi lapho uphuma. Tshela ubaba ukuthi akahamba la ekade usabatha khona benomagwaza ngesabatha namasabatha adlule. Ngoba wayengekho-ke lo obebona lesibonakaliso uthi ubeke kuphi pho ubaba? Uthi ubeke kaMashu ikhala liphefumulo. Akahambe khona aphathe u-R10 bese uhlukanisa ngama10. Anikelele mina, anikelele abantwana bonke abasekade phansi abacelele ukuphefumulo wabo ukuthula. Bese nikelela nabanye abantwana bakhe abaphuphuma angedwa. Nami ngibona la nje ngihamba ngicela wona imali ngobaba kangenzanga lutho. Bese ehamba-ke aye kumshumayeli uMajiya kaMashu afike amcele ukuthi akahamba aye kubaba inkosi uNyazi Mfeni amcele ukuthi ayokwenza inkonzo ade phakathi ngoba ushembe uNyazi uyena yedwa unganika labantu indawo ngoba ngenzela imphefumulo yabo ukuthola. Inkosi ngiyabingelela amaNazaretha. Mina nguMamnqayi oganela Blos. Ngike ngafika lana ngoFebruary ngilahlekelwe izimbuzi. Emva kalokho bafika bakaBlose bangithatha bayongilahla olwandle ngafika izidumbu inqwabe ezaziyinqomi. Kepha ngafika lana ngathola ukuthi kangiphindele emumva emndenini ngaphindela ngawutshela wonke umndeni. Kepha impendulo kayibuyanga. Ngaphinda ngalahlekelwa zantshontshelwa futhi izimbuzi. Ekugcineni ngathathelwa izinkomo nangasala ngiyinqunu. Avela amaphepha kaBlose athi kade asithuma emzini kaHlembe wona sizowathethela amacala ngoba lapha akhona ayalwa. Kunombango-ke wezinkomo owawukhona kobaba omkhulu. Manje okhokho bayabuza ngalezo nkomo ukuthi zayiphuma kanjani esibayeni njengoba ziphuma kangaka izilwane ziphelile phakathi kwekhala kaBlose. Impendulo ebuyile-ke kwabaphilayo bathe bona ngeke bekwazi ukuletha izimbuzi emzini kaHlembe lawo madlozi ayobuya ngani. Kusho ukuthi ngiyababonga-ke abaphumelele ukuthi size nabo namhlanje noma zingaphelele lezi mbuzi ezisihlanu. Siphethe izimbuzi ezimbili. Bakhona obaba abakhona la kuphela ukuthi abagqokile. Ngiyazi ukuthi bazosaba ukusukuma besukume. Siphethe imbuzi ezimbili okwanamhlanje nalo mndeni ophelele. Ngicela uNkulunkulu siphe amandla siphinde sizogcwalisa. Amen.
Ngumsile ozalele ekhaya kwaMyeni ngingane ezalele ekhaya kumama ngisuke kwaBonani enkosini yaMuyazi ngisukumile ngesikhathi edlulela ekuseni ngisuke ngasuke ngasho isibongo salangane khona bavele bathi laba bangithumile babuya esifanele ngithume mina basicela ukuyosho uphawule ngathi wathi banjengabantu nje bathina bakhona abantu bahleli kulapho thitha amacala mawuzisho wena lo mndeni lo uyaphakama bathi thina njengabantu ababoshe njengoba awushonti nabakwamyeni sindana kulawo uzothetha amacala ngawe nje uzike sithumele ekhaya umphefumulo uzosihlawulela uzosigeza ngabathantu bageza kulesi sidaba singahlanganile nomndeni sasekhaya komama esihamba sinuka kuthiwa siyathakatha nogogo banuka wonke umuntu uyanuka nami ngiyalo nengane zami ziyanuka bafuna ukuzogeza ekhaya lomphefumulo umndeni wasekhaya komama kwaMyeni nomdolo mbongolo baseNingizimu ngicela ukhanyeke ukuthi efanele ngiqhubeke ngiyenzeni ngisumela la ukuthi ngibahlambulule wakuthoma ngisukuma sabahlambulule ngisabova lokhu ngihlela kuthiwa sukuma sihlambulule lokhu ufikile wena isonto lesini kodwa thina lokhu singahlambulukile ngoba awusukuma usho ukuthi wena singabobani ngithini bafikile izalukazi ngizosangisela ngesithando ngidlule ngizosangisela kwaqhamuka babejabule bethina siyahamba bathi laphayana thina umshumayeli wethu umshumayeli bamaji lokhu bejabula besika ngizozala ngohlala ukuthi lo lesihlanu namhlanje ngizosangisela bathi Wakhambi zakaza ezimbili ngizelezelo sekhaya sagijima lesesinye sakulesesinye safike sathi ehene wena wadla igema lami wena sasuka sesisanyamala la ngithi njengoba sengifikile la khalo mphefumulo uNkulunkulu angikhumbule isiphiso esizwe yavezo bantwana basezweni ngomayo wabathele emkhosini lowathele bantwana basezweni senangilele izolo kuze sokube namhlanje ngivukele isibonakaliso sabantu basekhaya ekade sihleli siwumndeni sinomama nomunye unkosana sikhona silaphakathi ethempeleni bathi kulo mntwana hamba uye esikoleni uthi lo mntwana ngeke akwazi ukuthi aye esikoleni ngoba isikhathi sakhe sokuthi aye esikoleni sesedlule bathi bona yini waphawula kangakana athi sengishilo ukuthi akangiyi lapho bantwana basezithe masuka lapho ngoba besibabonakala basendlini encane kwangathi ishawa baphakamisa izandla ingane encane ingane nabantu abadala emva kwalokho masesihlezi siphumile ngaphakathi ethempelini laphana hamba umama ophuzile ophuzile odlile njiphela phambanisa inyawo sesiyamhleka sithi ukuthi lo muntu omdala yindaba enjenganga kodwa usakwazi na ukuhamba na uyadiyazela akakwazi nokuma uthe emva kwalokho sekubonakala ukuthi uyadiyazela bathi bona angithi umamkhulu wakho lo kade aphuza angabheki emuva awumakoti eganini kumanje akwazi ngisho ukupheka akwazi ngisho ukwenzani uhlele ephuza ngaso sonke isikhathi bathe siyaphuza siyaxabana asikwazi ukuthi sezibulayi imbenini bengicela unkulunkulu ukuthi ayikhumbule imndeni ukuthi usenkuzweni ami ngiyakhetha uyazi lezulu bancane ngibonga ukufika kule ndawo uyekhaya lemphefumulo ngalibona ukuthi ubaba ezokwenza umsebenzi kulo muzi ngiyabonga kakhulu ezitshalweni bakumele bengigula kuleli viki ngisuka kulo nginomkhuhlane umkhuhlane nje bancele kodwa ngikuzwa ukuthi lo mkhuhlane uqinile ngathi ebusuku ngilele ngingalele ukuthonga kwase kufika ukuthi enhliziyweni yami ma ungafa uhambe ungaze uye kule yakhaya uyoba yini ngavuka bangcwele ngatata ngitatela ukuzala ngingakaphaphami lapho emva kuba kukhulunywe lapho sengilele ngoba lokhu okwakwenzeka enhliziyweni ngangingalele mase kufika ubuthongo ngilala ngase ngibona abantu abesimame bethwele amaduku amhlophe nengubo emhlophe bephethe uhlaka kukhona isidumbu ababesitatula emfuleni endawo eyihlanu base bemembesa lo muntu kodwa umuntu ngilele ukuthi makambese ngengubo bamembesa ngesikhuba senyamazane ngakubona ubuso balo muntu wayesenzizwa ehlaza elele nje ethulethe du engawaqinile amehlo bancane ngithi ngibona ukungena kulo muzi ngoba ngilene esasasa kwase kuthi ngolesithathu bangcwele ngase kukhuluma umamkhulu umama abadala babili
ungathi umama ongizalayo bayaphinda bobabili ungathi kunesikweletu umama emaloboleni akhe alotsholwa ngaso. Kuthe izolo-ke bangcwele ngifika kuleli khaya ungathi kufika udadewethu wababo phakathi uthi sebezokhululwa emajele. Kwathi-ke sibuya esikhuqweni sika-12 bangcwele azange ngilale kodwa lento yenzekile ngingalele kungafiki ubuthongo. Kwaqala kwafika ungathi kufika abantu abangomama nje ngicimezile kodwa ekugcineni bangcwele kwase kufika yena lo muntu engambona etatulula lapha emfuleni wangena lapha endlini esilele khona singomama wangena wama bangcwele. Inkosi ibusise enidluleyo. Ngiyathatha ingaphezulu. Igama lami nguZandile Wakazaza entshalo zasemfalume abakomalungu kacele endlini kaMabhodane mina ngisizukulwane sakaMabhodane. Ngithi akuphakame namhlanje senginesikhashana ngithi ngilele ngile nesibonakaliso ngikhuluma la endaweni kaNkulunkulu. Kuthe ngo-2020 ubaba ongizalayo wahamba emhlabeni. Bayehambile emhlabeni engakezelwa ngisho nalo siko lenyanga lesithupha. Ufike udadewethu wasemndenini esibonakalisweni athi busuzwileni ukuthi siyahamba siyobona omunye umuzi kababa okwamashu. Ngithi mina ayi angizange ngizwe. Athi-ke siyahamba ngilungiselele nami ukuthi ngiyahamba. Uma sengifika kulo muzi ngibone wona lo muzi engiwona kodwa ngangikaze ngiyaphele bona. Mase sifikile la ngibona ubaba oyindlela neNazaretha ngingaketho iNazaretha esikulo sikaMama. Wayengena uNazaretha wayegibona lasemsisini. Mase sifikile la ubaba ungaphakathi ney'ngane zakhe singasilosula ngaphandle siphakele ukudla sidle ngithwele i-rice bese sibuyele ekhaya. Bese ngilokuphupha njalo kuthiwa ngizothula lesibonakaliso. Kuthe izolo ngithi mina engathi ngiyangabazi ekhaya ephefumulo ngibona izulu. Kuthe kulaleni bese ngiyibona ngila ngaphakathi engathi siyasebenza bese kuba khona osilethela izinto zokusebenza amathuluzi. Ngithi kambe ngafika ngiyahala ngonyaka othile ngiqala ukuzala ekhaya. Ake ngibheke ukuthi ihala lami lisekhona yini. Ngibheka angiyiboni ihala ngize ngibone ihala lami limnyama. Ngithi ngizosebenza ngalo. Bese ngithi ngingathi umuntu angaletha ithuluzi lokusebenza la ekhaya angasebenzi ngamathuluzi angakwazi ukuwathatha kuphi. Ngiphinde ngilale ngithi mina hayi engathi angisezuya ngibona izulu. Bese ngibona abantu abaningi bengizansi umuzi ekhaya kube khona omunye othi awubheke nakamabheke ukuthi maningi kanjani awuthatha lodwa uhambe uye nale nkonzweni. Bese ngithi athi yena aqala isithandele ngathi ngiyathanda leculo lizini namhla sihambeni sihambe siyokhonza ephakameni. Bese ngikhambama nami ngiculo lelo culo bekuwu-6:10 ekuseni ngisuke emthwaleni. Ngiyathenga ngezangaphela ngathola le bhege lona ngithwele ngathi ngiyeza la endaweni kaNkulunkulu uzothula ndifakazi. Inkosi kusiseni ezweni. Ziphoseni ezizweni. Kuyadinga Kristu. Lokho ngimphima la eloni eshokoza ngishokho phansi kwenkosi kaNkosi. Awugcina selekale ba. Ngithi wakhawulubheka. La ekhaya ngiqale ukufika la ekhaya komnibe ngomphupha njalo ngiyamazi wangakithi la. Akekho thina. Akalo Nazaretha. Njalo ngonyaka kodwa ngifike la ekhaya mase ngibona ukuthi walahlele inkomo. Ngambona eqhubile inkomo elethakithi ephethe induku. Induku eyifu bayazi abalifu ukuthi ephethe mase ngithatha ngiphuka leyo nduku. Hayi ngithatha siyanqamuka. Usethi-ke lo muntu ungalisho lelo wathi lo muthi wawukatekelo zangisho lelo zikupha. Uthe bazokhumbula bafowethu kade konke inkosi waphindana ngema ngikho nje. Sathi masikhuphuka nje nami ngwamana naye. Wasifika lokho. Sangelela ngamshiya wemile kuNkulunkulu. Egqokele ingubo esigqokile. Ngamshiya masidose bayaza bayophela kodwa sobaphela phezulu. Ngamshiya njengiphezulu nami futhi. Wase ngibuza ukuthi awufikeli nasethi ngikhona. Ngikhona isubile. Nje ngakusasa usuku ngendlela ngibona ikhulu inkomo zakithi inkomo zalahle kodwa kwangixaka inkomo eqhuba umashawo umbale mangwazi uthe kuba ngisekhaya nje nami futhi sengibona ukuthi ngakithi eduze wasekhaya manje nami emlunguzo njengoba sheshe ngibona unyaka kodwa ngoba ngile kanje ngeke phele isonto uthi ngizoyithi sengathi
ngitshela abafana abakuzaba nje bafana bashesha ngathi bafana ngeke angazi manje ngenze njani ngimbuka zonke bakula ekhaya ngizombuka futhi alpheni sonke umnyaka ngidlule lapho sekugcina ngoJune 10 ngikhona ekhaya ngesabatha owayephethe inkonzo ekuseni ngesabatha ngamabhuku ngamalezo mangilapha bona inkinga ngibeza abantu bekhulu babona inkonzo balwazi abantu bekhulweni bona sibatholweni ngibona inkonzo yazi ngihamba la abantu beyani ngihamba lungakhombisi ukuthi lo ngihamba lidololoze laze longelelani ngamabhuku ihlahla lezi angazi asendloneni ngambona ngalo kodwa njengoba ngibona ihlahla ngambona ngalingela naphezulu ngilapha-ke ekutheni nabafundi abanye bayingabazi indaba la ekhaya cha ngizokhulumela kabi ngicela inkosi yakusemuzweni amen engathi uNkulunkulu awukho isibindi sizakhombela uye lo mndeni ukwabikele ungasabi mawuthi umuntu ongakini lowo ukwabikele ngoba uNkulunkulu akakhethi mayithuma umuntu njengoba umbona umuntu ongakini kufuneka uhamba uxoxe udaba kuwo ngicela uNkulunkulu angiphepheleyo izwi lezimo swale khona esinye futhi esithi iy'nwele zami zandile izono zami zandile ney'nwele zekhanda lami wayekhuluma ngabantu khona abantu ayekhuluma ngabo abantu basemandulo kodwa ukuthi ayihlathelele thini ushembe wayengakho amaculo nokuthi ucule ujatshule kodwa ushembe wayesitshengisa ezinye zisililo ey'khala umathuneni lokho kwethu ngokuthi ulimi lalo asibezwa ngoba suke ekhala ngomoya kodwa ushembe uyabezwa agcina ushembe seyiloba phansi kukhona into ekhuluma umnewethu nangomba wami ekhuluma ngale nkathi ibhalwe phansi mangiyikhuluma ngiyilalela ngizwa ngikhumbula amazwi enkosi inyanga yezulu ekhuluma ney'ngwevu uthi lapho emathebuli emadolobheni ningabonikeza abantu iy'mali umuntu mayecela imali ungamniki umuntu imali wathi into engcono nesitolithenza isingo umniki uNkulunkulu ngoba phela uneso ebanzi wayazi uzofika lesikhathi esesikhuluma lo mkhwethu mina ngisebenza lapha e-City Hall ngase-City Hall emathini miningi imikhuba engiyibona lapha yabona uma usuka ngisuka emsebenzini ngicela uNkulunkulu angifihle nobungane bami abesengiphela izwi elifishane ngisuka emsebenzini ngoba ngisebenza namanje ngiyabhema njalo wathi zangoma nami bese kuzane ngiphume ngithatha iphepha ngeligoqo ngidlule izolo mina shone phansi athi ya ikhuluma ulimi amehlo nescape ngiyaphansi aphela njalo manje ngehle ngephansi ngamule ngiyelapha ngihlale insizwa yakanqobe nayo izwi loba umkhulu shaya namasaluti idlule nami ngidlule ngehle nginabantu bebridge ngilapha bathi seweshop lapha ngesikhathi kudala ungakasuki udlambele MK khona isikhathi athi MK iqosha abafundi basendlini Afrika lapho siphothile amakhwekhwe siyimbili yabo thina phela thina sihambe endlini Afrika lapha amakhwekhwe
besho gogo bethu bahambe befuna amadlelo ukhothisa iy'nkomo besuka enhla ne-afrika ngakoso Congo River noZambezi River lapha bakhona thina esiyimbewu esiwumsizi wakhona singabe siwumsizwe babezungeza kanje okhokho bethu bezungeza kanje lapho kwakunabafowethu lapho base-Afrika esakhele nabo babedayisa iy'cathulo bedayisa amabhande bedayisa imisebenzi yezandla benza yonke into niyabakhumbula niyababona laba bakwethu kodwa kuthe makusulimbi kuthiwa abafowethu laba bamasosha bazobaxosha izwe lethu ngempela bahamba ngabona manje into yenziwa lapho ungena ngapho uzophuma udayisa ukudla lokudayisa ematafuleni sekuthathwe ukudla kwasemahotela kudayiswa khona la kusuka abanye elokishini kusuka abanye emakhaya athi umuntu uyodle oshoko ngiyazi into engiyikhulumayo umuntu ongagwanga ushesha ajule ngomqondela inake le kodwa uphawu oluthize nabafowethu bedayisa izinto zezandla bedayisa izinto zokuqinisa abantu ney'gqoko nayo manje akusadayiswa lutho amatafula nokwinto shonale kubekwa ngisho imali wenziwe yonke into bayazi abantu ababaye kwe-workshop lapha phansi kwe-bridge akekho umuntu wayelapho angaze lapha e-workshop workshop ngamuntu besiya we-street lapho uzodayisa ukudla koshona ngale amatafula okudla abantu omzali abanye obhuti ekade ngikula ngabantu babuka lapha ukudla yekamizela ngasekhaya ukudla nikudala ukuthi sajoja la udle etafuleni abanye bashana yini uthemba inyama lakosiwa la ngiyimpuze shemba maduthule kanzima emhlabeni yazi unyazi phezulu thina ngenkulu khona nesilima lesinto babona batupana bahlangana walebacofa uNkulunkulu yazi shemba ngaphumule unyazi phezulu aliphumule singabe sibone sihamba nayo sekasenyungu kodwa seyishembe phansi amathunjini umhlaba uhambe thumatho iy'ngane zalahlwa endulo athumatho okhokho bethu abathunjwa angena amaweni akubna ngomzimba wabo uhamba nasenesile ngamanje wenzela nje ukuthi sijabulise imbona ngoku abekho lapho nesibika phakathi ey'swini zengulube uhambe kuduze khipha imphefumulo ekhipha okhokho bethu abadliwa izilwane zasendulo lapho uma ngidlula ngekuba le nto nyama yathulayo abantu bazodlidula kodwa sekudayisa manje abantu balelizwe abantu bawumsizi asibona ukuthi umsizi masekubona amaqiniseko abatho abanikazi balelizwe laba kuthiwa makhosana manje abatho sabafikela bekhona la kodwa ngokuthi kuthiwa izwe lethu sinamazulu siphumele lona lethu ngoba sabaphuca phela siziqwaka phela kwasethiwe lethu elethu vele umuntu mayehlulile uyayigqokini kubhekana abantu abafika abangena lethu bonke namadabana manje asefika athi elethu liyavuka kodwa ngase ngibona uphanga athi fanele sedayisa abantu balelizwe ingakho manje umfana asukuzenza nabo abafana abancane simele mona ngeTheshem umsebenzi wonke izingane zaseNazaretha ngoba ingane zaseNazaretha zifundisa ukuthi aqale ngosibizoyisi uneza abafana bashaya impungulo amadolo amabhatingi sebenza nawo lapho emsebenzini ukwezolekeni exoxa umngezisekhonsalapho ukuthi khona itafule baphisa itafule phandle indawo labosisi ngabayi mamuzabole bahle abantu bahle balalela bafana emsebenza nabo athathe imali ayoyidla khona bezolethenge ugodoko ekhaya kuba ibhizinisele odla kwembakubo ngiyayibona ukuthi naye mshemba khuluma ngayo ukuthi imindeni yethu eyafa yabawuvanda sukela emandulo yekayingayike emakhaya yasiko lamakhaya sithiwakhile basule ey'ntabeni ingakho manje bekhipha ingane zihlele ey'ntabeni omama babukekayo nobaba babukekayo bahlala phuma etafuleni omunye umbona ukuthi ubuye ekhaya uphethe nesikhwama kodwa uphuma emsebenzini kahle la asuthe uzofika ekhaya phethe iklabishi yini udliswa yini la ukhishwa yini abantu laba ekhuluma ngabo la ekhaya phefumulo abafele ey'ntabeni abanye bafake izimbamba bengaganiwe bafele emakhweni abanye bafele emajontini bese beyikhipha ingane iyodlela edorobheni njengokubona ngithi udayiswa ilento udayisa ukudla phela kusadayiswe yini ngoba sekudayisa abanikazi bezwe abanikazi bezwe imindeni yabo iwuvanzi
ingakho namhlanje bambeka kulelizwe lomthani indoda ongayiboni yaphika nje problem alikhulume lo muntu esimanga wahambe kamisa namhlanje wahambe kamisa nje umama lo bambeka abazezi lebahambini ma yemndeni yethu lebizwa kuthiwa imndeni yendawo akanandawo lo muntu waxoshwa emndenini akananga omunye wayo umthakathi uyaxosha avuka kwembathe akhiphe kakutholela umsebenzi endiyeni kodwa uzoyidlela nayo imali yakhe lawo street uyidlela ngaphathi kwamabridge imikhuba ekhona ezweni lakini ushemba kasona isula zolekhandela umuzi wazobeka futhi endaweni eyize unkulunkulu yiqile mayekhuluma ngamboni zangayithatha into ayizishu abeke lapha empeleni abesethatha athatha into shomane engamafinyila osimamani nomashini ababeke lapha kanti unkulunkulu uzama ukuthi abayobona lento labo bantu ekuthiwa incanga bayibona ngamaqini abantu abakazithola inalito ehlungile bese beyibona lento ingakho wathi uthanda abathakathi ngokuthanda lezi engathanda emhlabeni nangagcwele intambogo la usuka lapho uzoshona indawo yakhe umkhodi bekuthi masivuka la sizokubona ibhodo bedlala ibhola uphuthe namakhanda abantu intubo ibhola bashaya lapha number 1 nje la sigijime sisiyacosha kanti sathi iqali zomuntu ikhanda lomuntu seloma hostela mamabukela abantu bazobaqhuba lapho nazi bazobaqhuba la ngokushela kushula ngolisiso imali misakale hostela ngishoya ngiyayanisa ukwaziwa asukuma kwethu mncane ezosondezela ukuthi uya esibhedlela ngithi u-14 nahlala u-14 uyafika lawo lusuka ngudadewethu la ufabrikams uhleli yadokotela afayibona kadima ababuye abesenafuna ongama labeza ngomnyane emfishane athi ngicela ungiphi lokhipha lento ngelachaza lento usuke ekhaya mbuku kanile uphelele athi ngizolahlakaza khona eThekwini usekhaya usebanjweni entolweni la eThekwini ayikhiphi mali zathi kushubeleka yakho mkhosi aphesheya izangoma ezazenza yonke into isasisa zenza yonke uphuswane ushemba ngokhetha yona le ndawo engcolile namhlanje ushembe yona le ndawo ayiphendula ayenza umpulo ophezulu phezulu abazalini amen ushembe uyinkinga wasifundisa athi ushembe ukusho uRobert Papini wathi ushembe zenipha ushembe uyinkinga ngoba wahluleka ukuchaza ngesikhathi ehamba nenkosi Solomon wathi umlungu usigebengu umlungu wayefika phakathi kwabantu phathi upeni nephepha angaqosha nesifiso nawo uthi ukhuluma ubhala phansi abebhala phansi lapho elocal history museum ngafika lapha ngangena khona ngabuka khona ngisho izindlu zoqetshwayo zaxolisa mazinyane kodwa khona ngisho izindlu zoqetshwayo lezi zamadoda zibhaliwe kuthiwa yindlu kaCetshwayo iqili kabetho lezabantu abaqanazona bazokola izinto aqale ukuzona ngoba enenkolo uthoko bazosondela kuwo aphake impi zithathiwe zibhaliwe umlungu omhlophe wayehambe elalela kubuze ukuthi lento thina esihluphayo yathi inkosilanga thina abantu abamnyama sibuye sibe ziwula uthatha imfihlo yakini uyixoxele indini uxoxele umlungu abhale phansi yabona zekenani manje uzomolela umlungu akusikhotheni amfake isuthayi ahambe lapho phethe ikamera uhambe wamchazela indadi leyo lokwenza ukuthi uyabhala umlungu uyabhala lokubonyaza enza kanjena ukuthi lokuthi ulithi ilanga nje nadayisa ukhosini nadayisa kandanga nadayisa imfihlo zamagugu omnyelo wakini namanje siyayenza emzileni ngelihleli umuntu ajalele ukuthi ngifuna ukubona ngiyaquma ngizele nomfana womlungu nomfana wendiya ngithi zaziluthi athathwa lezo ngaphambi kwabavangela bepolisi unkosikazi womlungu angeniswe ngesango lamakhosi kuthiwa hayi angalutho umlungu ajabulise lo ukuthi ukhuluma ngesikhulumo esithi hayi mthetheni nathi siyaphoxa usebuyabona sebayiphendulena khona indawo lapho amasulumane lapho okuthandela amasulumane angabuyi isimanga zihamba zithiyela thandela amasulumane wangena kulendlu wangena umlungu ikhehla lomlungu wahlula le idistance encane kwezinye iy'tulo wasukuma uphasta wabo lapho ofisa lokhona amkhetho mdluliselane umuntu akahlule ezinye isizwe lapho indawo yokungcweleni wamxosha thina njengoba ngikhuluma kwazehlema kuzophila thina silanda abantu abangahlambulile sibadlulise indawo bababendini emasango namakhosi nayo yonke ngoba sithi umlungu
sidayisa ukhosi lethu. Lokhu umngcwele ushembe azokhanda la ekhaya emphefumulo sokamizana ngeke sivume ukuthi kumoshe ngoba igugu ushembe lekalenza uzama ushembe ukuthi manje azoyibuyisela inhlanzeko kubantu abamnyama uzodala isizwe kabusha. Amen. Ngoba sihamba naye samhlupha uyaziphezulu sahlupha ahlushwa yithini uhlushwa yilabo abantu abamadlozi phezu kwethu abahamba bengezanga kahle bathi labantwana bagijima baya kuNkulunkulu bayamazi owethu thina simcelile abantu isikhathi esiyasho lapho ushembe sobesikhathi sokutekela ngeke livulo bani obani ababekhuluma lokhu thina ibona ababekhala uNkulunkulu ushembe uzanile wena uzanisokuthi amacala kodwa uzokhuluma phezu kwengane zenu zibizele ingane zenu wabizwa thina masifika la ushembe sifuna ukumshayisa ngey'mfuba sifuna umhamba ngezandla ingakho sikhule sigcine sithi masesikhulile sesibadala sekujabushakile bese sisikazibakhulu singafana naye futhi ushembe uyingozi ngoba yabona noma umgabazi uzanise zikhuluma kakhulu wena kakhulu bophaso uyingozi wena manje wangabaza belweni wonihliza kuze nazi abuze lezumuntu abuze wonthini wakho thina into efanele sihlole ngayo ukuthi sivumele ushembe simlekelele sihole imindeni yethu singethe uNkulunkulu nangu uNkulunkulu sakhe azoyigeza ushembe kuphela ugeza abantu akekho uNkulunkulu. Amen. Isitabelelo 2:2 yehla umoya engcwele ngena kubo bonke usebenze lokuthandwa nguwe uyena ushembe wazi ukuthi umphefumulo womuntu ohamba umthanda ukhuluma kanjani ubuyele ekulungeni ngoba phela saza nasifundile singabantwana abantu umntwana amayezala lethu ngathi ingilosi ukhona bazingilosi kodwa ubona ingane encane ngathi ingilosi uyayishokela ukuthi ngathi ingilosi ubona umsuka bengani nawe ngilekho kodwa namhlanje umthakathi uyisoni wathi yini leyangena wena washo usuku uzakuza nje kodwa washintsha kubekeni eyikhona ngeke sekuvukele wayakhokho kwesibakhehla elabana uvukele sasakwazi esasehlaseniwa esasikhambile entshantini sithathe okhishini silala nabo uzake ingane lisindala sivukile manje sakhale ingane enothenyezi ingane enothenyezi ikhipha indaba engabo ozikuvala umlomo ushembe lokhu ikhaya imphefumulo lomfula uzogeza imphefumulo ngoba akusizi uthatha imphefumulo isemanje inyanga manje akwazi ukugeza imphefumulo akwazi ukuthatha amacala imphefumulo wazi ukulapha inyama amnikeza amanzi ahlanganela noxango nofezele namaselesi agayiwe abesefaka ibhedi uyidle uzogcina umzimba ukuthi hayi phela yalulama inyama yakhe elulamayo ebandilindini kodwa umphefumulo akakwazi isho udokotela akakwazi ukulapha umphefumulo udokotela ubeka lapha esiteshini udokotela mase uya athathe lezi zinto eyisimamanisho lezibekwa la ayina lawo akuthathe la nyaka bayesengasanyama sebuwa lezinto lezi zindlu zakhona athatha kumina wakhaza phela athi izali abasemoshwana phela imshadi udokotela asazi udokotela ubani manje sedingeka umntwana womphefumulo ubani umntwana womphefumulo ukhumule enkosini umsebenzi wezandla zakho unyazi. Amen. Okwaziyo yena wasebenza edala umuntu umanje usekwazi ama kudala umuntu manje usiza kahle ushembe wonke emhlabeni umhlaba sesungezela nje ubone kanje ashiya izulu lakhe ukhazikhala ezemhlabeni mayekona umsizi wakho manje wena ngithumele ngayo manje uthatha umuntu nezikuthi zokuthi ingoba ushembe uvele ezulwini akanamsizi uzenzela yena. Amen. Imphefumulo igezela yena sifike kuleli lokuhamba sinazalela ngokuhamba shabu stadi makati inabo sisikhathi kwesithathu ukucasula kwesibonke ezokuzisikile emazama zokuzisikile ayosebenza ngokukhulu ngoba sekuba umuntu sifuna umnyango manje umnyango wena uyazi la umnyango kodwa sifuna khona phela kodwa nabajabuluza le khona abazalapha bazaleka ababa bambelele kwezikayise nonina yena ufuna ukuphuma anikeze ngishinkonzo azophambanisa nalesithola sikhulumayo esiqalile akhohle ukuthi lo esiphambi kwakhe ayikho into angayazi uqala uhambe emhlabeni wokufunda wonke umhlaba wokufunda wonke umhlaba lo esekudingeka lesi sikhulumo namhlanje
kodwa vele indlala yokwenza indlala imphethe bathi bawuthwele bamthengela umuzi lokhala ngokuthi uhambe ekhosana ushaba kwezwe ithini lesithelo uNkulunkulu ngeke ukuhamba simakhele ikhawukhawulo lomuzi onesimakhele isitezo uNkulunkulu nje wabona amen manje umjabushatini yena nakhanazo ukufundisa ku-25 kodwa ngeke simakhele ngoba nazo zihluzaneni ethuneni liyaphela wabona bentara nabo benza yonke into ethuneni liyaphela abantu bonke bafuna uNkulunkulu mawulahliwele ithongo uzoqekwa njengani thina esiphuwele ukuhlala samnandela uNkulunkulu asiyibambe iqiniso sipasukhalo lethu bakwethu nami uNkulunkulu sizile ushaka afuni mbuza afuni ngoba ufuna inhliziyo yakhe ephelele mayibonkosi amen uzobageza abantu bakini uzobageza yibo abasebecalela uNkulunkulu sebekwazi ukusondela bethi inkosi yethu la sicela usiphe inkosi umsebenzi usiphe inkosi enkulu akwazi ukusifundisela amasiko khona ukuthetha amacala khona ukulungisa amasiko abawaphulayo mawungenawo amandla wathethela amacala lunga uNkulunkulu hambe kahle uNkulunkulu usebenze uNkulunkulu nakhe umsebenzi uyijuluke uyikhande ngenhliziyo ephelele hayi wenzele umuntu ukuthi uNkulunkulu cha abantu bakini abanindawo nawo ilini thangi leli sabatha ledlule bathi mawukhulu bathi asifuni asibafuni osibana sifuna wena ohluphekile ngoba inhliziyo yakhe inoshebe iphelele ngoba ucabanga okunye ucabanga uNkulunkulu hayi nasifuna imali yakhe uyisigwili kodwa inhliziyo yakhe ayisona isigwili sikhethe wena ungenalutho ngoba wena hleli uNkulunkulu kuwe nathi sifuna uNkulunkulu kuwe ungabona kubantu abanjena nawe baze babalise yini abantu bakuphelele mina engenalutho baye baba cha uNkulunkulu wena amen isikhaphula abantu abalungile bathola kanzima hayi ngoba behluphele ingoba kuza lonke ukuzana abantu abalethuna umhlaba namacala abo nayo bezake bafunani ke inhliziyo elungile indaba yokufuna inhliziyo elungile inosheme inonyazi ngakho mama sube nesibindi mawulungile banesibindi mama banesibindi wathembela uNkulunkulu walandela uNkulunkulu ngisayishilo ushebe uzobageza abantu bakini bese bekuphila kunabakade amen hayi ucela ukuthi ngewadini ungesweli ungadini ungesweli mawufuna ucela bakhona abathosana hambe khona sikhuluma khona manje ukuletha abafethu bethwala nangembungu yengane namhlanje kunzima izwe amadoda akhonko manje uzwe umnumzane ethethisingane inkubu zami ziphile ukudla akhonko mazi ukuthi ayifuyi inkomo bayithatha bayibohlabela ehlathini bayidlele khona ehlathini angithi amadoda aphile nkosi uhambe yonke mhlambe inkomo ushebe ngezumuza awubuyise ayibuyise inkomo esenisawe uNkulunkulu bafike bayithathe futhi okwesibili zithathwa yibona bahlele esikhotheni bayihlabela uNkulunkulu usakhele lo mbuzo ukuthi sizoqina sibe namandla sisukume sibheke ushembo yazi mama sesonke Nazareth umuntu acabange ngemndeni yakubo acabange umthwalo yakubo yoninalume akumantolanini akumantolayise yazi akhona ndawo esingayixoxa akhokuxoxa ukuthi singaba nawo angazazi imhlungu ushembe angaboni nathi ngizele emhlabeni ushembe lwasimthumekile uze ukuthi simthume mathumeli ey'ntampokweni ey'godini zosizi emaweni awesitandele imindeni yethu ayigeza ihlambulula esigcawini ayifundise ukulunga mayibonkosi ukuze umhlaba ulunge Hamba kwethu sesokuhlanganisa abantu 200 years ukunazarela kufike endlini yami kodwa namanje abantu khona ngisho abantu abamnyama abaneka indlothi kuphela izinto ezinazo ama-warehouse amasulumane aliqedile indawo yonke indawo yini asuma amasulumane angasonda akhonza akhonzelwe izinto ezinkulu umbenqane phela phakathi kwabo namhlanje athi iqhamu zalo mayibonkosi mayibonkosi so zinganini iqhamu zethu usuka nawe ngami athi bonke yonke athi mashiya khona kumzolo awukona uhlupho ngala so shabantu ukudlamini futhi yahala ngasicufe esikundile sokulisonde endlamini zami ngami siyenze i-partnership ukuthi sihlangane phela sothenga leya ndawo le bese sihambe siyo-order into ngesikweleti so-order i-cross simile lapho sitesele abantu ngeke siyenze leyo yini ndaba singayenzi
naba nje ethuneni vele bahambe nomona bethulana iy'nkomo bethala asikenze bona kuqala Amen. Nkosi yami manje wezanade nawe kodwa mase kunje uzokuzenzana nabo baqalanga ngobona nabo basondisa bebona umuntu omnyama wayelungile ingakho kuthiwa abamoni ngalutho uNkulunkulu abangoni wafika uLucifer emhlabeni wafaka umoya ngobengani bonyasi umqali wendlela wafaka umona uzwazi ukuthi lothi ufundisa ukulunga abayihlanu bafundise abayihlanu kubi wabafundisa umoya kule lizwe lomthane kwakunobele abantu babezulana nabo babadala bazi wasiselana ngomuntu omnyama kanjalo anikeze isithole eduna ukuthi uzosekela ingane anikeze namasimu anikeze nembewu awudingane zakhe zizalane inkomo zibeningi ayidlulise kwanda uhlobo ajabule umngenqama zabuka nezinto ama-architect owadluluka abantu besifanayo khona incwadi engangayifunda lo mlungu wayethunywe eBritain ethunywe yiGeleni amaRomani uthi lo mlungu ngihamba lonke izwe lase-Afrika lengempela ukuze lubanzi nami ngihlola ngithunyiwe ngifunda ngezwe lase-Afrika uthi ngithola ukuthi ngifike abantu ababekhambile abanonkulunkulu abamkhonza nemvelo yabo laba bantu angitholanga nayedwa oyisela laba bantu angitholanga nayedwa oyinomona angitholanga nayedwa owayehlupheka ngoba laba bantu babembathisana babembathana mayehlupheka umuntu naye imbuzi ikazile iyakhanya yamameza yazombuzi amkulande laba bantu babephana besiselana ngeko umuntu embathisa ukuthi angulathi umlwele usethi-ke mayesefike ethula ngo-1820 bathi 1825 mayesethule eBritain ephalamende uthi owami umoya ukuze sibanqobe laba bantu asiqale sifake inkolo yethu ngokubafundisa inkolo yethu sibakhele iy'nkolo inzalo yabo masifeza abafundisa inzalo yabo yobona ukuthi isiko labo nomthetho wabo liyize bese khona kolini bese khona kolini bese sibakhipha indlela abakhonza ngayo uNkulunkulu sibakhipha nendlela abambatha ngayo ngoba ngeke sibanqobe kuba senoNkulunkulu sibakhipha bese siyabafundisa uyobona ukuthi umuntu mayesezula lethu nenkolo yethu usengcono naleyabo so besibawulile baqala bawafaka lamamishini lezinkolo ezizothokomishini ezazihamba ngenkolo phakathi mission usukuthukiwe lapho hamba ofezile ethize ingakho kuthiwa missionaries uthembe basithunaza basiqeda base befaka umoya womhobholo kwaqeda upele nenzondo abamnyama bagcina abantu abamnyama basebenzela umoya omubi bathotelana bathakatha benza yonke into benza yonke imikhuba babevesi bekulalana abangamakhosi benza yonke bona bafike bafaka ukuthi bazonakele bodwa bezalana bangabesalana kuphela lapho izwe lomthaleni uma sithi thina masekundleni lokulungisa babo ithini lesolungisa muze ujaha ucela wona wena sukulungisela umndeni wakini ma ungene enhlabathini uyofika ngabe bethuna bethe ogogo bakho indima osoyihambele khona mnanzi inzalo ezalayo isiyohamba indima engako kuhamba gcine kuzale izizukulwane ezingasenayo inhliziyo ebolile sekulesa sizukulwane sasemandulo esasinenhlanzeko ungangeni ububi phakathi kwesizwe esibisholo sibuyele sithi manje thina sicabangele kwethu ukuthi bona uma ngifukuza wenze lento zizotholani thina sikhulumela iy'ngane zethu hleze uNkulunkulu indlela ayifani hleze wena ukuthi uyasuka umuntu uyasebenza uyawenzela abantu amacala kini alula sheshaphele abantu bakini bese bekubusisa nawe uyidla umthoseyana yamasi leyo uNkulunkulu ayikhuluma ngayo ukuthi bhekana ezweni sengidla anisawadla amasu ezweni lenu sengidla umlaza okhokho bethu abenza lokho amasa alikuwa manini asikuwa na mafuzi la bosi hapo na mali wale hapo bosi bali ntolo bakasa na masumani ya Mungu wale mama super historia hapa ndio wale polisi ile tuzo wako
bakuhlanganiseli kuphele konke lokho ugcina usuka yabalandeli isitolo kunikele ushefu uyasifundisa noma ushefu wenza amabhizinisi ufundisa thina inkinga thina ngeke siwenza amabhizinisi aphumelele ngoba azothatha yabo siprotheni bokhokho bethu ababethatha bengomona asigeze bona hayi benkosi masageza bona bayovuka basiphahle namazamandiyoniye ngaphambi davula isitolo ukalashisele ematini aphakathi lokhu okulukayo uthi abantu hayi nonononaphisephe njani abantu endawo ukuthi uphethe imali wena ubilela abantwana ngopestolo wena uqokumidla fana uyathandaza uqokumidla ngena ntwaye isikhathi kusana hayi sibani ngena uhoba ufuna imali uyakhohlwa ukuthi lento yenzayo yokhokhoba wenzele yokhokhoba ushebeke uzosikhala ukuthi sisizwe sihlambulukile esiphashwe lowo khokhobi nali ithuba mhlazana wamvala uNkulunkulu kodwa ukhulumile ekuseni wathi ndodana senifuna ukujoma benikhona khona senifuna ukujoma ngoba ushebeke efika la nangu baba owayekhona lento sisamhlalela abakhona bazokhumbula ahlale sesingabi sesi waphinda waba isithukuthezi kwelesele mhlawumbe wathi mhlawumbe sevalile nje masevalile ozani wona bebelesele isithukuthezi ngoba ngiyabona inhliziyo zethu ukuthi asize manje abantu bathiwa into babuka nomafinyila namajika kwedlawo musukubheka umajiki batshelana lutho futhi umuntu ahozwa la eNazaretha ngisanga ashumela uzuthi nami ngivale ezulwini baningi esifuthi beshumela abantu ezulwini bafele esikoleni basesikoleni namhlanje abakhonzi umuntu ulalela into ayikhulumayo lento ayikhulumayo iyamphilisa yini nowayi wanothiwa ngiphila usiyabhedela shiye phasi ungamkhonzi umuntu akasina kakhulu cha ungamkhonzi ahlabelela kakhulu ungamkhonzi uyasebenza umsebenzi abakuwo wena uzokwenza kanjani mhlazana ethi khwi exabana nethongo lakubo lemthatha umkhipha ngeyini usuyamlandela ukuthi umshayeli umkhiphelele majiyo majisha abantu bakubo nje abenze ukuthi abantu bakubhizela ulelo ushebo uNkulunkulu ushebo akuyeke lowesifina ushebo onphefumula namathambo okwethu amen bona bamyela umthetho emhlabeni emhlabeni wasizula thina sesibenze manje thina asibona namakhola thina asibakhonzi kunamadlozi thina sizikhonzi sikhonzela imindeni yethu ngoba siyabakhonzela abathakathi bemindeni yakwethu wena uzazi ukuthi ubethe kuphi ungagangameli ukuthi kumele ubhokoliwa umkhulu kodwa uyuyihlenza ngalulo ubethe ukuthi ubhokoliwa umkhulu fanele abantu abazokwazi mawuyindoda yokusha ugesi imali yokusazi ungayisekila baningi ababalelwa ngumkhosazi ugesi ucishile yini umuntu ugijime wathi uzohamba kodisa lenzanga lutho konina lo ukuphelela phela umuntu abesithi ukuphelela bese izifungo sayisi sijwelisa ukwazi ezalunyoka siliswe sesiqhamela ezwakesi nya bale kumakoti nento ikhulumani kumele nje wasikusheba umuntu ahle kushe ahle umuntu osikuzi lapho usheba uzokuthathini uzokhuluma nje kulasela imali moyo ushebele ukhandele ekhaya ngekhulu uzothetha amacala njani mawuphethe imali yakho uzujaha hambe omali wakho manje ufuna uphuma mina komalume izwile izwile khuluma ekhaya ngekhulu yaphilisa cha ngifuna ukuphila ngajabulile kodwa sebenza umbono awuzwile umuntu komalume ngamazi bona kuyisigaba usuzokhuluma ngekesi laphi malume uzokhipha ngozi usuthi abakhipho akhipha abantu bakwazi ukuthi angisawazi phela mawuzi ngingakwazi qala umthengeli uyisihlobo ukuthi ebizayo ngamkhipha ngilahle edalile esibhebhehamba umshaba ekhaya umanaye umane wazi njani akunamuntu njani umane yehova zawo mali bakhe ezaqoshe emndenini othi phumele egcekeni nazo zinamatshelele zingazo akuyalungisela baningi abantu enkantolo manje wamile wakulalise ummeli wakho nini hayi bawaye-aphisa ingane nje bawayeyivikele ingane kanti kulele uthatha ingane engafanele kwezazingathi ingane zangayenzele lutho
umbonise uthatha imali yentombazane okay azofika useyaphenduka usephumelela sebona intombi abantwana bakhe ababili ingane isimaye uba umnukezile ingane yakho izala igazi lakho besekwenze njani ingoba ingane iphethe intombi nawe uphethe intombi abantu umuntu akapheli phela umuntu awupheli ushaka ufuna sizothetha amacala njalo wena uphethe umalume ukhethela umalume wakho amen musukujaha uphuma kumalume khona edaha umalume sengiyasebenza vele usebenza ngoba kungezanga lutho uphiwe umalume wakho umsebenzi uzugijima umalume nazi inkomo nazo bengicela sengizwile ukhaliphulo abesiye khona esikulaleka ma unayo ukulima ephini ubachaze awushana sokuthi yasinayo ayanazi inkomo ezimbi khipha inkomo ngizobona ngeze umuzwa womalume wakho unyongo uzadala isigebengu esiyihlo nje simdolise umuzwa womalume inkomo wakho uphuma ekhaya enemthwalo enzima enabantu abakhalazayo geza nemithombo nakomalume wakho losale sekugezela nelehlazo lamama lezi nawe uqobo lokugeza ithonga eladayisa umama ukuthi ahlangane noyihlo ahlale naye mayebongosi hayi ugijima usuyanqambele ugeza abantwana sufikile hayi manje izenenkehle ngizogeza uzofa ungafi ngenyama ufe nangezenzo nangokonke into ushembe uNkulunkulu weqiniso awazi ukugeza abantwana ngamanga uthole inkomo zawomalume nogeza abantwana ngoma wakhe wona mangihlela lo ngathi sengaphuka ukuzosabisa kwazalo ngithatha inkomo zami ngeza abantwana kanti baba waqedanga ekhaya uma basikile basizwa uNkulunkulu nyanga yezulu lathethwa lelo khaya mayebongosi manje ngeke ngivume umfowethu ongene lo thebe njalo lo muzi uzothetha amacala njalo lo muzi uzothetha amacala abantu abenza izinto esingazazi ngokungena kwakho bona babambelela kuwo namanje ke bangibonela abashumane befika sengiyalapho khona ingane ehlumela kakhulu ngana ifuna ukulawa umfowabo waphuma uma wakhe eseqambi kwakhe lapho kumele isizikani manje yakala ikhuluma kaze uzokwazi umfana omncane uzokwazi umshumela lokumthethisa lapho namkhuluma ngomfana wakhe nami mfowethu ukhuluma umfowabo namanje manje bathi ukhuluma ukhalela ukuthi uhlele eswini sikani mina oyiwa naye angazi uma umuntu noma njani ngithi mina ngikona uNkulunkulu uzofika ngikushema ngithi uzobuya baba manje kheli ngathi manje ngikwazi ukubeka ekhaya bekungathi ikhala ngoba umthathu mfowethu yazi uzonginomo baba ukhuluma incane esandla nqonqo ikahle futhi ngendlela uNkulunkulu ayifaka ezulwini wathi uzokwenza ngala ngelile ezulwini ngaphandle manje wona samncane kulungile phela somncane mfowethu semncane naye simluleke hayi wezempelini kuba kuyeza sizokumangalela ke shembe wathi hayi mangalela yamazi shembe unazi uNkulunkulu usho umuntu namanje unazi uNkulunkulu sokumangalela ke ngoba manje ufuna uNkulunkulu mfowethu linda wathi uNkulunkulu ngezwe kodwa ngicela nikhathele khona uNkulunkulu kuba ayobhaphathizwa khona uzothola amandla ngoba uma uhleliwe nami ngasale isiphinza usize lokho usize wena ngeke ungahlele wena walukwehlama kodwa amahambile mhlawumbe bacinzele bengakhulumile uNkulunkulu akathambile yena ungcono useyazi ubani bayo baqoqa amehlo ifanele ayenze nawe betosha ucabangela ababili ingakho siyazifana nozabantu ukuthi manje zekade bemkhulu celani isibili ngicela amandla mangena ungaqhamazeli usemkhulu ekhaya senjahile ngokubuye ibhola lapho kubalulekile ngobalanda iminyaka emingaka esigodiso esikude wena ngosikude usukathela hayi bakhonza bakhe asithethi kodwa sifana amandla ngicela ukuthi sibuyisele umsebenzi kaNkulunkulu ngicela ukungimalela ngishiso yini ngibona abashumayeli bekhuluma ngayo kamanje ngiyazi ukuthi ngixabanisa amalaza ethe ngaphi yotshwala ekuseni ngikhulume nawo abantu bakubo bathi angazi ukuba umuntu isimama lokhu kunisengotshwala uthi owesimama uthi ukhona mntanami lolu ngaphethe saniphuza utshwala sifundisiwe thina ekhaya lemuntu ngomthetho kaShembe
asisaphuzi utshwala thina siphuza intombi uyabona nje kwasekhenani ushembe ungathi uyadlala thina mhlawumbe ushembe uzokwenzela thina cha isona siphuzo sethu esiphiwa ngumphesheya wethu intombi nawe khaya manje umcimbi thathe wona lezi nkamba hayi lezi zakhiwa utshwala uthembe zona inkamba lezi ugoqozwe intombi hlanganisa inkundlana ubeke lapha maseko nasi isifungo sethu uzani abantu basizweni kodwa ngeke ukwenze ihoma zakini zafele emadodini ungayidlani zingageza uzothi uyasibhedlela thina zafele emadodini thina qala ugenza ithonga lakini uzogenza kanjani majiya wazi ukade umuntu wakini wakho owathethula unyazo ukwazi ukade umuntu esiswini sengulube unyazo ukade umuntu owafela ekhweni unyaze kwazi ukade umuntu owafela emanxiweni amadala lapho emanxiweni amadala njengoba uthi ngakho emanxiweni amadala ngesikhathi bashiya emanxiweni babaleka abantu bakini ngoba inxiwa lishisa ubani wasala ukade amanxiwa njengoba bakhuluma ngakho khona nento ukudliwa njengoba bakhuluma ngakho lento ukudliwa ukutshontsha umuntu ukutshontsha ihlabathi yabantu nomphefumulo womuntu emalini bese uhlanganisa namalungu athize bese kwenziwe ilwane kwenziwe yonke imikhuba lena laba bathanda ukuthwala kakhulu athanda ukungeza abafana ukungeza indoda ezokala kanti sho umphefumulo wakhe lohlolile lapho ingakho kusheba abantu abamusulumani ukuthi mabefele emgwaqweni bangcwele emgwaqweni njengoba kwenziwa kuqala kuthiwa isika amanga yomkhuba leyo umuntu ofele emfuleni kuthiwa ngcwele ngasemfuleni ofele empilani ngcwele khona nehlangu lapha yonke ofwele kuzushela wathi njengoba lishiya abantu entabeni kuzofika abakhulunkulu babaqile angithi namhlanje yethu athi umuntu uzokugqizela ekhaya athi unkulunkulu ngani ukuthi ufuna amabutha wazi amabutha nje njani abesanaye enqondo lapho nezimpilo yabantu abuye nazo igqwesekhaya nemkhondo iphukaphuka bonke abantu abese kunezinyalo ukuthi bohlanga isikhathi esikhulu hlabelela izihongo ezakho enqondweni lakini njengoba bathi incomo kwelala lapha ngaphesheya nalikhona khona umuntu lansizwa ithi lapha ngaphesheya incomo unyaphezulu ithi balanda lapha mntana ngoba le mizethu ndawo ukhuluma uthi incomo ushembe uqoqa yonke indawo efanele zona uyisondeza kulomuzi wakhe kulomfula wakhe ukuze akubambe eduze akulungise eduze bayibongozi utshwala lokhu esikhozi kakhulu sangamanazarayeli njengokuthi unkulunkulu aphuzwe ezulwini ushembe akayikhuluma unyama uyabona into yakhona imizwa yobaba bethu ayikhuluma into ehluma kade vele ngoba sakhona uyahlala kodwa ngizoyihlisa le ngokushembe ukhuluma ngayo injini yokuthi injini yathi imqondo yamadoda indoda engamanye ihambisile emzini layise ngoba izodlekelana icontrol bese kubonakala izinto bangabe sakhe nesithunzi ingakusaba nesithunzi kumuntu indoda ehlezi iqoqile njalo ngingakho ukuthi indoda nesithunzi wangasho ukugqabile okusho ngoyahamba ngeke ngalokhu ihambe ikeketheke indoda emzini layise kodwa bathi masebedlalelo lamabele lawabolile uyafaka uyaphuza bese begcina seyixegise umqondo womuntu nayo nje abeseba nomusa athizedeumasibonimani awusekhathele indawo yotshwala awukhiphi le ndoda uyivulele isango la nawo umasibonimani segalile aphume lembamba alathi yokuphuza utshwala la baginqane khona la emakhaya unohlala ginqane khona la sebedle utshwala ukhathele indawo yotshwala lendlela bathi ingqondo zabantu utshwala umfowabo uyazi ukuthi umfowethu masiphuza nonkosikazi akhe yaphuza akufanele aphule ijini abadala athathe unkosikazi benze imikhuba aphumele emva kwendlu unkosikazi abamisa indlwana athamele iy'ndonga zemizi yafu imizi yamadoda bazonana bani athi ngimzonda lawo umfowethu bamapha nonkosikazi wami oqoqiwe basebedaliwe ungathi utshwala kuhlula indoda umuntu wesimamekela leyi yafi imizi waqothwana wabulwana wathathwana ngento encane ukuthi wahambahamba nenkosikazi yakho wahamba nendoda umbobo wahamba nenkosikazi wakho bendawo utshwala namhlanje umuntu athi atshwala ngayo kuba omkhulu bazophuza baphuze omkhulu akhosengena izendawo utshwala nenze inkqubo egcekeni ingakho ushele bathi ezulwini aphuza utshwala lungile phela emhlabeni kodwa ezulwini aphuza utshwala mayibongozi lapha kushende uzogeza zonke lezo thixo wazi ngenzela inenzo lengethi ingozi nizobala indlela enkani phefumulo
uzwanga isikhathi wala nazi ngenza ukhala utshwala isizoyisho awamende nazo ukuthi uzoshuwa abantu abawupheli angazi ukuthi sekuthiwa khona inkezo mama ikhona inkezo ubani wethiwa mama kuzutshwala isiko lalekhaya imkhuba lalekhaya izwe lifike bakwethu libulawa khona masumana wabona isumane kunebha ibha masumana wabona wabona utshwala jayisa masumana namajuda zonke lezizwe ey'hlukile ezafrika zazivukile zithengisa utshwala ushembele uzosiza thina la ekhaya emphefumulo kakhulu kabakhe basezulwini uzogezwa qala impande ukuze gezeke thina asize tugezeke thina impande yethu ingageziwe shembe uzogeza impande la ekhaya emphefumulo uzosandela bona futhi siqede ugeza impande siyithathe siyisemakhaya senza amasiko Alenzela umkhukho wami isihlanga lo wafela impini emandulo yena akadliwa ingulube wenzela nesihlanga sakhe alenzela ugogo isibaba ugogo lo wadliwa impisi ekhuluma ingane eswini somulo kazalo wenzela nini isibaba sakhe ngiyaxolisa ey'nhlizweni zabantu esengibane bazile uNkulunkulu asithethelele abavangeli benkosi sizosicelela isibusiso ngicela umshumayeli ngeze elivulekile engashile njengami isihlabelela 51 sicela inkosi ukuthi uguqa abangcwele abashumayeli abavangeli benkosi Oh,
namhlanje ngibona into engaze ngiyibone ngikhulile ngoba kanti nomuzi lo okhona kuthiwa kusekhaya lomphefumulo yilona unyazi engathi mase ngingena kuwona ngale ngomzayo ngikhipha kuwona yiwona. Amen.